Pemirsa Panyiwan Krama Hindu sejebak Bali ngerauhin pemargin puncak Mumpu Karya Agung ring Pura Dasar Buana Desa Gel-Gel Klungkung. Karya puniki memargi rahinane dibi nemoning rahina pemacakan agung. Ngangganin Gubernur Bali Wakil Gubernur Cok Oke Arte Ardana Sukawati ngerauhin pemargin karya raris ngelaksanayang pangubaktian ring ajang pelinggih ide betara Dasar Buana ring utama Mandala Pura Dasar Buana Gel-Gel Klungkung. Wagub Cok Aceh dahat bangga majang prawarta kekarya ring Pura Dasar Buana sanes sampun abdabin pinih becik ring sajroning pemargin mupuk karya agung puniki. Karya sanes sampun kadabdabin becik kacihnayang ring samian dudonan karya jantan sida memargi antar rumah masuk antuk niaga yang genah parkir ring gor Swece Pura. Wagub Cok Aceh ringgalah punika taler mepengarse majang samian Krama Hindu antuk ngerestiti bakti mangde sida ngemanggihin kerahayuan miwah kasukertan. Rahina mangkin pejawali pada ide betara dikiring Pura Dasar Buana. Pastike sampun di tengah ngadeng pemerintah Provinsi Bali telah Krama Bali roh reki nangkil sikine nunasice ngaturun pramusik semua ring ide betara. Luana sangkan paswecan itu Krama Bali mangkin ngantos selana mangkin kantun memargi rahayu rahajang serang sami. Nah diastu mangkin kocap mangkin wenten wabah virus tapi suirne astungkara jaga duit di Bali kantun presida ajak niki pasti ke taler ten impas ten lepas saking swecan da batara. Ane kemawin yang serang si kedah mana serang sami nunasice mana deng lantur swecan itu ring jagat Bali serang sami dengan Indonesia pada umumnya. Bendesa Desa Adat Gel-Gel Putu Gede Arimbawa Mausang melarapan pemargin karya agung sekadi puniki kaaptiang krama sida nagingin ring sajroning kekirangan pemargin karya agung ring skala miwah niskala. Punika taler Krama Hindu kaaptiang mangde preside pedek tangkil antuk ngaturang pangubaktian. Sesampun pemargin puncak karya ide betara pacang nyejer ring Pura Dasar Buana selami pitung rahina. Karya kasina bering tanggal kalih Maret warsa kali tali kalih dasa. Raris antuk pemargin bakti penganyar pacang kemargiang megilir oleh pemerintah Kabupaten Kota sejebak Bali. Ring galah raina mangkin puniki jagi kemargiang puncak mupuk karya sekadi bawa sida peranda mupuk punike pinake mepak punike pinake menyempurnakan karya sane sampun memargi masa sane sampun lintang. Nah untuk karya puniki titiang ring Gel-Gel mau pengabdi mangde karya sane sampun memargi dumun puniki mangde jangkep ring raina sane mangkin. Nah puniki dalar ring galah raina mangkin puniki wantah pemargi piodalan ide betara ring Pura Dasar. Puniki ring pemacakan agung Sumber Klion Kuningan pinanggal 24 Februari 2020 sane sampun. Penyiwan Krama sane pedek tangkil rauh saking samian widangan ring Bali. Krama sane rauh akehan saking Singaraja Jembrana miwah Tabanan. Jaya miwah Joka Andika Bali.